Ijima lokujova abantwana abaneminyaka ehlangana kweli-12 ne-17 ubudala. Ngaleli jima umnyango wezempilo ubinga ukuthi nakufika phakathi kwakaTjhirhweni yakuvela kube sewujova abantwana abangehla kwe-3 million. Umjovo wePfizer kwaphela ophasiswe ihlangano ephasisa imikhiqizo yezempilo enarheni le iSAHPRA ukuthi isetshenziswe ebantwini abakulesi sigaba sokukhula. Abantwana bathi awuze umjovo bawulindile. I'm 14 years old and I want to vaccinate. Igcine seyichuba ikulumobhikiswana ngemvume yababelethi ukuthi abantwana bayokujova. Ngokuya kwendinyana u38 yomthetho wabantwana wango-2005, abantwana abangehla kweminyaka eli-12 ubudala bangelashwa ngaphandle kwemvume yomuntu omkhulu. Nokho abanye bavumile bona abantwana babo bajoviwe. Nna ha ke na bothata. Ibile ke na le wa 14 years o mongwe 17 years. Fela ha tswa sekolong ke tlabe ke ba tsaya ke ba isa ko clinics ke go ba vaccinate. Kodwa abanye banokuzaza. Unless go skolo bezasitshela bezambhaleli incwadi yokuthi ingane iyahlatshwa anginankinga ngalokho. Ihlangano yabafundi ikhosasi ilithabela ijimeli ngokuthi lokho kuzokwenziwa ngemvume yababelethi. La lefapha la pholo le lefapha la thuto e kgolwane ka ga moento wa bana jaaka re ile re nna le dipuisano ka mpotse ditsitsinyo mo nakong ya malo gore bana ba ba tsenang dikolo ba tle ba kree moento matshelo a mantsi a tla bolokotsega le dingwaga tsa dithuto le tsone di tla nna mo bolokotsegong. Umnyango wezempilo uthi uzokusebenzisana nowezefundo bona ingazokuba nemphazamiso. We also know that we have a responsibility to work with the Department of Education, who are going to link us with the schools. We have been working with the Department of Education with the teacher program. So with the learners as well, it won't be a problem. Umnyango wezempilo uthi abafundi baka-matric bazokubekelwa phambili njengoba sekuseduze bona bokuhlola inhlahlubo zabo zokuphela komnyaka.